Selam dostlar, ilmimin nasılsa bugün bizler en güzel nereden bulalım. Al endişe biz videomuza gittik. Dostum sen bu videonu kullanırsan like basıp kullanıp git. Al endişemi videomu basabilirim. Gitti. Dur bakayım. Достань благами султан. Чё так кинула pada berarti jelasin мынау дейін жаман ғой. Айту деген қиын достар, осындай үйде қайталамаңыздар. Достарым ауырып болды, құлағым басылды достар. Mislim Muhammed Sultan, sizler like basmayı unutmayın. Видеоmu аяқтаймын.